twizere ko abantu bameze neza mu bice bitandukanye bakurikiye Zoom TV 24 ibiganiro byacu bihoraho. Tuba turi kuganira na Dr. Lusa ku ngingo nyinshi zitandukanye. Dr. Lusa twongere tubakire tubashimire kandi kuba buri gihe mutadutenguha mukitabira ubutumire bwacu. Nta kibazo mwakoze cyane. Tubafata nk'inzu y'ibitabo. No muri comment abantu benshi bakunda kubyandika ati uriya musaza n'inzu y'ibitabo. Ntabwo dutinda, reka duhite dukubita tubangura. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump aherutse gutangaza ko afite umugambi wo kongera igihugu cya Venezuela kuri Amerika, ubwo akayigira leta ya 51 cyane na kabiri ya 51 na kabiri. Ura Israel si ya 51 ubwo mubariye muri Israel, ubwo twe twatubaze ibisanzweho. Mwabyakiriye gute cyangwa nkabiriya si ntukabira n'agaciro ko ntibishoboka. Hari ibintu Trump avuga agira ngo ni nk'umwana kuvuga ngo yafata igihugu kirisubira akacyanisa kuri Amerika ntibishoboka. Iyo uri kuvuga no kuri Canada, iyo kuri Groenland amaze kuvuga ibihugu bitatu ashaka kwanegisa, ibyo se birashoboka. Na kuri Israel igenda igafata amateritwari kuri Liban nayo ntizayagumana. Hariya ni amagambo apfa kuvuga gusa, tuba tutadukwiye no gusubira mu tanga. Kubera ikibundi bigoye ko igihugu aho twanashaka kujya bigoye gute, bingana iki ku buryo Amerika yakwiyomeka y'icyo gihugu? Abonye Amerika ikomeye gute? None se Charte des Nations Unies muri 1945 niyo yadelegitimiye ibyo bintu. Ubundi kera areba Empire Rome ikiriho, aho Empire Rome itandukanye na Empire Americain bitandukaniye he? Empire Rome yafataga igihugu ikakidomina ikacyadimisha ikakiyomekaho. Amerika nishoka niyo gishaka. Amerika ishobora gufata igihugu icyo bita imperialisation de réseau, ariko itagifashe nk'ubu nyine bakagutira nk'uko badutegeka, mugakoresha ifaranga ryabo, mugakoresha droit yabo, mukasinya amasezerano, bakashyira base militaire bakagucunga, ariko kuvuga ngo urakigira leta ya Amerika ibyo ntibishoboka. Ibyo ntibishoboka. Ariko iyo urebye cyane cyane nko mu binyejana byashize, Amerika yakunze kugenda ihirika ubutegetsi bw'ibihugu no kubudurumbanya. Ibihugu cyane cyane byangaga gukurikiza amategeko ya Amerika, ariko unarebye n'ihirikwa rya Nicolas Maduro byanarangiye Amerika imufunze vuba aha rwose muri uyu mwaka. Twavuga ko Amerika yaba ifite politike y'ubukoloni bushya. Ntabwo ubukoloni kubigira Occident nta kindi kitunze n'ubukoloni, ariko kwanegisa igihugu byo ntibishoboka. Kubiturubya nawe hariya kwa kundi ngo ni importateur, ngo ni exportateur ya demokarasi, nako yateye Vietnam igatera hehe, ariko si Amerika muhita igihangange muhereye. Iyi gihangange ntabwo ihane bikiriho. Irani nayo mwavuze ko bitari yonyine, kuko igihangange naho byaba 10 yabitsinda. Kuko Putin yarwanye n'ibingaye muri Ukraine. Putin yarwanye ibihugu bingaye, yarwanye na OTAN yose. Amerika y'ubuhangange bwayo muvuga ntabwo biki. Niyo Vietnam ntabwo yitsinze, Amerika yaratsinze. Na Afghanistan Amerika yaratsinze. Kandi hari hagiye OTAN muri Afghanistan, Amerika yaratsinze. Iyo ikintu izi kuvuga gusa nta kintu. Ubundi Amerika kugira n'iki gitekerezo, nubwo mugaragaza ko ari igitekerezo cyo kidashoboka cyo kwiyomekaho iriya Venezuela, ishaka iki muri Venezuela? Oya mwabyumvise nabi. Hari yashakaga Chine no muri kandi yashaka Chine, yashakaga ifate petroli ya Venezuela ifate petroli ya Iran, noneho Chine igura petroli yiguze muri Amerika ya Venezuela, ariko Chine igure muri Amerika, iya Iran Chine igure muri Amerika. Kubera ubwo hari ikintu, hari sinzi ko ndabikubwira, ikintu bita piège de Thucydide muri gere Peloponnese. Igihe iryo jambo ryavutse, umufilozofe witwa Thucydide niwe warivukije, igihe hari empire bita Athene mu Gereki iri hejuru, hakaba n'indi bita Sparta yari kurazamuka.
iba kuriya Amerika n'Ubushinwa bimeze. Iyo ampire iri hejuru ntabwo iba ishaka ko indi izamuka, kuko iba ishaka kuhaguma. Sparta nayo yashakaga igushe Atene aba ari ijya hejuru, birarwana bigwa muri iyo piège de Thucydide. Na Amerika na Chine uyu munsi ni piège de Thucydide. Nabanje kwibaza ko bitazabaho kubera arme nucléaire, kubera ntabwo Chine yakuboka gutera Amerika na Amerika ntiyakuboka gutera Chine, kubera byose ni arme nucléaire. Ariko igashaka kubica ku mpande, kuko iyo igihugu kidafite energy ntishobora kuba puissant. Yashaka yetufe Chine ifate peteroli yose, noneho Chine igure peteroli muri Amerika kandi ku giciro cyo hejuru. Byarayinaniye rero. Ariko ubundi Venezuela nta kindi yayishakagaho, Iran nta kindi yayishakaga, byari bibanye imyaka itari imyaka, yari intambara y'ubukungu Amerika iri kwirarwana ngo irebe yuko Chine itayiramplasa, ariko yaratsinda. Amerika ariko vuba aha iheruka no kwifuza ikigwa cya Greenland. Wari dufite nakubwiye se ni kwa kuri kwa Trump nakubwiye nabyo ntibishoboka. None se wabonye wari wamujije ko atagiye na Canada, ahubwo yavuze ngo ashaka kwandikisha Canada. Deja Canada iruta Amerika ubunini. Tekereza kumva urajya kwandikisha, noneho Trump wagira ngo ntazi n'ibyo ari byo, kandi Canada buya n'Ubwongereza. Ibyo murabivuga nk'aho bigoye, byo binagoye cyane. Abantu binashoboka, uretse na Canada nta n'ikindi yashoboka. Nta n'icyo muri Afurika yakwandikisha uretse na Canada. Ariko iyo urebye mu mateka, Amerika niyo, abahanga bagenzi bawe bavuga ko Amerika ariyo yaremye igihugu cya Panama muri 93. Niriya kanari ya Panama. Ariko nayo siyo, kuko Chine niyo yaje kuyikora neza n'uyu munsi baragisangiye. Chine nayo Chine ifite amavantage muri Canada de Panama. Kanari yo nibisanzwe na Canada Suez yaremwe n'Ubufaransa n'Ubwongereza, ariko uyu munsi ni Egypt. Ibyo ni bisanzwe. Ariko Amerika yiyoboreye hafi imyaka nk'ijana gutyo iriya Kanari. Iriya Kanari nta nubwo iri très important, ntabwo wagereranya na Canada Suez. Ku butegetsi bwa Trump niho byakomeye cyane, ibintu bigaragara ko ashaka kwiyomekaho. Yashaka naho yari Chine, yari ishyari, yashakaga Chine ntishobore gukoresha Canada de Panama, ariko ntibyari bishoboka kubera Chine yashyize amafaranga menshi cyane, ntabwo byashobotse n'ubundi. Hanyuma nubwo wenda muvuga ko bigoye bitanashoboka ibyo kwiyomekaho igihugu, umuntu yakwibaza umugambi wa Trump wo kwagura imbibi za Amerika werekeze ku bigendanye, wenda reka tuvuge gatoya ku bigendanye n'amategeko mpuzamahanga agenga ibigendanye n'imipaka. Nta mategeko abaho imbaraga, nta mategeko abaho, ku byo ntibishoboka kubera ntabwo Chine ntabwo ari puissance hegemonique, ntabwo ari ifite imbaraga ku isi. Imbaraga ku isi ntabwo Uburusiya buba bukiriho. Uravuga ahubwo Amerika? Amerika ntabwo ari ifite imbaraga ku isi. Iyo iravuga kuriya gusa nta kindi yakora. Nka Greenland yabivuyemo ari Uburayi buyimenashije gusa, bitinya gutakaza Uburayi. Nta ntambara yabaho yageza Trump kuri ibyo byifuzo bye? Ntibishoboka. Ntabwo bishoboka. Iyo byashoboka ntabarabivuze barabikoze. Ahura na mugenzi we w'Ubushinwa ejo bundi Xi Jinping, Donald Trump yagaragaje ko na n'ubu agifitiye inzika igihugu cya Iran, cyangwa se agifite nta nzika afite. Yagiye hariya yaciye bugufi. Hariya hari po eshatu zikwereka yuko Trump yagiye hariya nta mbaraga afite, yaciye na bugufi cyane. Ntabwo Jinping ari wamwakiriye, yaciye na vice president. Iyo ugiye gusura umuntu ni ugutegereza. Bamwicaje hariya bamuha umuganiza, zipingaza nyuma, hanyuma
bariko baraganira Jinping ariko yarakurikiye inama yaberaga mu Buhinde ya BRICS ubyumva yari yankiritanaga Trump ari no mu nama ya BRICS donc icyo ari ikisingirise diplomasi de navette nuko turiko turaganira ariko mfite n'inama ndi ya BRICS appris noneho muri iyo BRICS umufashe ijambo bwa mbere ni ministre des affaires étrangères wa Iran avuga ati Iran ntishobora gusebya intambara kandi ntizasenyuka kandi ntacyo tuzareka mu byo twiyemeje byose Jinping yakurikira iyo nama ngira na Trump nyina n'ibyo yamenye numva izo po eshatu zirakwereka agaciro umushyitsi yari afite hanyuma ikindi hari amafaranga miliyoni 150 zari ziteganije kujya muri Taiwan Trump yahise azihagarika kugira ngo atagira ikibazo n'Ubushinwa yahise azihagarika ubundi barayifasha buri mwaka bafashaga Taiwan muri mwaka yahise azihagarika ntabwo zagiye muri Taiwan byo bisobanuye iki yatinye Ubushinwa ntabwo byumva so donc Taiwan c'est fini Amerika yavuye murasa nkaho muvuga ko Amerika muri ibi bihe by'intambara yishoyemo niba ariko twabivuga yacishijwe bugufi byigaragaza se iyo haba Amerika yifite imbaraga ntabwo Trump ari wari kujya peke yari guhamagara Jinping akamusanga Washington intambara ubu tuvugana rega ni nko kurereka nk'urugero muri 1945 conference de Yalta conference wagiranye na conference de Berlin bagabanaga uburayi bwatsinzwe Roosevelt yari perezida wa Amerika Roosevelt yaranarwaye yagendera mu kagari ko yarashigaje amezi 2 ngo apfe iriya ntambara ni Stalin n'Uburusiya bwari bwayitsinze muje kuri ariko bari bakeneye guhura ngo barebe ukuntu bajera noneho intambara nyine bajera uburayi bwatsinzwe babugabane baranabugabanye koko noneho binzinge na Stalin atere Japan kuko Japan yari taratsindwa kandi yari kirasa Amerika noneho iyo rero Stalin ataratsindira ntambara ntabwo Roosevelt yari kwigura agendera mu kagare ngo ajye mu Burusiya muri Crimea birasa n'iby'uyu munsi rero ntabwo Trump ariko ari wari kujya mu Burusiya ariko yagiye mu Burusiya kubera iki kubera yabonaga mu ntambara yagize Chine niyo yatsinze mu ntambara y'Iran Iran kugeza n'ubu yanze kwemera icyo twakwita draft y'amasezerano ya Leta Zunze Ubumwe hariya ntabwo ari amasezerano yari imposition ntabwo yabyemera Iran kuvuga ngo bavuga ngo Iran urikora bomba atomike ntibishoboka ahubwo bayitumye gukora bomba atomike niba utayifite deja nta kintu cyayihagarika gukora bomba atomike ntibishoboka ntabwo waba watewe kuriya ngo ureke gukora bomba atomike ahubwo niba bayitumye gukora bomba atomike en fait Amerika iri kwitega imitego ikayigwamo ubundi gahunda yayo kwari kugira ngo biba bihugu byangane byose Arabie Saoudite ntikone na Iran Kuwait ntikundane na Iran Afghanistan ntikone na Yemen donc bihore bishwana kuri babonye amabazi militaire yabasenyutse ibyo bihugu bicumbikiye amabazi militaire bibonye ukuntu biri menacé na sécurité byose bivamo ubu noneho ubwo byashyize hamwe nk'ubu Arabie Saoudite ubu ni inshuti ya Iran cyane nubwo no muri iyo nama bari kumwe ya BRICS na Emirates bari kumwe muri iyo nama ya BRICS donc uva yiteze umutego bituma nubwo bishyira hamwe babona ko umwanzi bafite ari umwe kandi ubundi gahunda yabo ko ari utiranya biriya bihugu ntibikundane twavuga ko iyi ntambara ya Iran hari igihe hajyaga haba ibiganiro ukabona Amerika ibirimo na Iran ibirimo ariko hacaho nta biganiro byigeze aho Amerika muri sitari yayo y'intambara nta namwe yigeze igira ibiganiro nta namwe
bashobora kukubeshya ngo muragira ibiganiro bari gukora prepara ibindi na seserofe zabo ntabwo bize bagiraga seserofe numva muri seserofe kuko bavuze ko itagira limite ariko ntibize bahagarika kurasa gusa aho barashe hose baratsinze. Irani ni minisitiri Ntikabe w'ingabo aheruka gutangaza ko Amerika barwanye umvana imitsi niba ari nkurikije uko yabivuze. Amerika kuri we yakemeza ko yatsinzwe ku bigendanye n'intambara ariko atazemera kugwa mu mutego w'ibyo bise ibiganiro. Kubera iki Irani yanga kujya mu biganiro cyangwa itagirira icyizere Amerika mu ntabwo Irani yanga kujya mu biganiro. Nta biganiro bigeze babapropose babaha point 14 bakabwira muzemere gutya ibyo se byitwa ibiganiro. Nawe mujye mwumva ariko ibyo byitwa ibiganiro yenda kwereka ibyo ugomba gukora ibyo ntabwo ari ibiganiro. Urazana agenda yawe nanjye nkazana iyanjye ariko urashaka iyawe yubahiriza uko wayifomiye gusa ibyo ni ibiganiro. Iyanjye ntunayireba uravuga ati ubahiriza ibyo ntabwo ari ibiganiro. Ubundi byagenda gute kugira ngo Amerika na Irani byumvikane? Ntabwo bishoboka. Nonese ngo yagiye muri Chine kubera yagiye Peki kubera yagiye kubera Iran hari yagiye kubera Iran kuko Ubushinwa nibwo bwonyine nicyo gihugu cyonyine gishobora gutega ugutwi nicyo gihugu cyonyine Iran ishobora gutega ugutwi ni Uburusiya n'Ubushinwa. Trump nawe arabizi ko batamutega ugutwi. Ariko Trump ubwe aheruka kuvuga ko yaganiriye na perezida w'Ubushinwa Xi Jinping bemeranya yuko Ubushinwa bugiye ku ruhande rwa Amerika ku bigendanye n'ikiyumviro Amerika ifite cyo gufungura umuhora wa Hormuz bashyize igitutu kuri Iran bizashoboka. No ntabwo ariko mu byumva nabi ntabwo Iran yari yafunze umuhora wa Hormuz ntabwo yari yafunze na Amerika yafunze. Iran ariko niyo yawufunze bwa kabiri na Amerika yawufunze Iran yawufunze ku mato ya Amerika gusa ariko ubundi ayindi mabati arahita ntabwo iyo nkora nigeze ufungwa nayo ahubwo Amerika yagiye hirya ifungira ahandi hirya kuko inyuze usayidi nini ariko ubundi ntabwo umuhora wa Hormuz urafunguye. N'ubu turacyabona ingaruka z'ibikomoka kuri peteroli zanatumbagiye ndetse ababikurikirana bavuga ko bizanakomeza kuba bibi cyane. Twakwitega vuba impinduka z'ibikomoka. Biriya niko bigenda iyo byazamutse bizamuka vuba ariko bimanuka buke buke kuko deja batangira guhenda stock bafite baguze no kuri makeya batangira kuzamura igiciro niyo peteroli ihenda itarabageraho. Iyo bagezeho rero byo birumvikana nyine barahenda cyane ntabwo ushobora kumanuka vuba na vuba ni ibintu bigoye. Twabonye igihugu nk'Ubwongereza nacyo wenda cyari kugira icyo kivuga cyugarijwe cyane noneho nabyo n'ibibazo bya politiki aho minisitiri w'intebe w'Ubwongereza atorohewe kuba hari Ubwongereza hari ijambo rushobora kugira cyane cyane aho ibintu bigeze ubu. Ntabwo Ubwongereza bafite ibibazo ekonomike biteye ubwoba. Ubwongereza ntabwo Amerika izasambuka ngo busike. Ubwongereza bufite ibibazo kuva bwava muri Union Européenne none bwashatse ntugarukamo niba utagarutsemo deja bwahuye n'ibibazo ekonomike butaragira na rimwe. Ega biriya bihugu byose by'i Burayi bitunzwe na Afurika bitunzwe na Prosperia bitunzwe no kwiba muri Afurika. Iyo bitagenze neza muri Afurika ngo nuko kwiba ikibazo. Ndabona bwije gatoya ngira ngo iyo ngingo y'Ubwongereza tuzayigaruka ku buryo burambuye. Dr. Rusa reka tubashimire by'umwihariko duteguza iyo ngingo y'Ubwongereza ko abantu benshi bahoze batubaza atari ko mu Bwongereza ni ibiki biri kuba ku cy'abayobozi bakomeje kwegura minisitiri w'intebe ku cyari ku gitutu byose ngira ngo tuzabigarukaho mu kiganiro cyacu. Wenda wari utufonyereho gake ariko tuzabirambura mu gitaha turabibijeje ko ari byo tuzaganiraho. Dr. Rusa tubashimire. Nta kibazo kabisa nta kibazo ariko nyine Ubwongereza bwo twagira Imana bwasenyuka bwo n'Amerika. Kubera iki? Kubera iki? Bugasenyuka neza cyane twaba tugize Imana ubusidasike ariko se Ubwongereza ariko se bari abantu mubona ari abantu mwebwe bishe abakiku barenga 3 miliyoni uko bishe abakenya ko ntabwo kiri kubwiye wowe
n'ejo bundi mu masezerano yo kurwanya amakuru n'abongereza barimo nabyo biri mu ngaruka se biri mu ngaruka. Amaraso ni amaraso. amaraso ni amaraso. Tuzabirambura ariko wenda dusoza, ni ikihe cyizere waha abantu ku bigendanye, sinzi niba ari icyizere ku bigendanye n'aho iyi ntambara yerekeza Amerika na Iran? Icyizere cy'iyi ntambara nta n'ikidutwaye kuri Afurika, nta kidutwaye. Peteroli guhenda ni ibisanzwe, tuzabaho, ariko icyiza ni uko niko ubuse itakaza imbaraga, kuko nicyo kintu cya mbere kibangamiye Afurika.